Kuri pibro kiparlok kiparjor kibju sengtunan pe ega kubor kaning channel. Dekane por ngan pen iya pi kumno ba phin pe ya ki roll number ki jong pi parlok. Nomor pa menta kasing kahenyo tarik jong mentau benai. Ka meklia polis kala penmi ya kita ki roll number ki bandai hak personal interview. Kumta lada pikwa ban check lana pikwa ban tip lahato pi syajin bandai personal interview. De pe ikani ka video na do basdang anu ban dakut knawa pin tip kumno pa pin check yo roll number jong pi. Lau don knawa pin yo bandai interview. Neng kong pi ham bandai ha Google mau parlok nomor pa ki pi ham banyai leng ba Google. De menta hang ne nganto meklia polis. De menta kalayam shane. De klik hang ne bato meklia polis. Nang ta kalayalam shane. De menta klik ne bato personal interview. Recruitment update. De menta scroll cepo hang nekin. Menta kasing new tarik benai bekatway arajar arpausan. Dimenta ka recruitment update notification for personal interview shortlist candidate for various posts kemudian ba jongga UBSI roll number of candidate and fireman mechanical roll number and driver fireman roll number of candidate shortlist for personal interview but ka driver constable roll number of candidate. Dimenta ngan klik hang ne bato driver constable roll number jong ki driver. Dimenta kalaylam shane. Nangta pe pila ban check hang ne ken. Hato roll number jong pi ula don hang kane. Lada udon tegamot pilat day ban lay interview hak tiga reporting kabakito ati kendong pe pila ban check nanti lane pila ru ban search nomor ba ban poi personal interview ki kindiat mo tang syupe ru lai thu hi ba hato pila syajit ne ban lay personal interview de tang na hai kumne hi perlok kublish bun kublish jar ngin singin lupan aku video